Mungkin amal saya soleh ini tak reken. Apa sholat berjamaah aja, apa sodako aja dia, apa baca Al-Quran, apa zikir, apa majelis taklim, apa majelis zikir, seakan-akan tak berguna. Kita orang pun penting lagi mungkin. Lapangan di masjid ramai kamar, ya lapangan pasti. Padahal kercis, lemebuh. Semifinal 10.000, final 15.000. Ya dah ini kelem baik. Masjid ada kercis, ada apa? Tapi sepeh. Karena masjid ini tempat beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala tak butuh amal kauliban panjenengan para hadirin. Silahkan kauliban panjenengan beramal apapun sekehendak kauliban panjenengan, terserah. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Wa ahbib man syi'ta fa innaka majziyun bih. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Beramal sesuai kehendak kaul panjenengan kencak kelopai. Dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Oh dia kakek terserah model kakek Odi, model kata apa. Insya lupa kakek bakal mati ya. Wa ahbib man syi'ta, cintain siapa orang yang saya kecintana. Laki, bini, anak, jabatan, dunia, kendaraan, sabar, tekel, pakaian. Fa innaka mufariguh, kauliban jenengan pasti bakal pesa bisa kecintai. Apa sih tak sa pesa? Situ amal.